Shubor na kaslem jong unongsan hima. Hagabay bagajing syakem jong weni kinong ilam seng bahalang jong kaseng HNYF uba bles dakhar haginigisngi usembut Menteri Rangba kejela uba Preston Tensong haba ajing keren merkilat patai kuboradin kejing yalang kepada penlong hapok ke college jong ke Reverend JJM Nichols Roy ulaong ba lada ki kintei ni ki shenrang ni ki no ki seng kim day ban penken ya ka an bat ki day ban burom ya ka an badru yikipat ba ulaong ru bagajing shim kabu ban dawa pisah ke kerteng jong ki seng bahalang ba pher uba Preston ulaong ba umdon ban keren halor kani Henry ki bor ka an kin kembet hi ya ki no ki belek kam sneu la ki long ki nong to ne ki wei pan ki kam Lakam majlis secret secret. Kayak bukan nak tahu. Tapi kebenaran ong tahu kolong kat ni, nobody should be above the law. Be it anybody. Mo kino ti ong contain ni senlang, ti ong kiseng ni kino. Tabanga request na kaliang jong ke komen, kalong ba ngimday ban cross iya ke boundary line. Yano. Dari pi ong ke extortion la ni kino ki illegalities sngaw ba ban adekar burom ya kaan burom lem ya ki pajba joge jalan ni kerajaan. Bagi pun kami tentang jogi seng balang bagi dalam au anak kata bentak. Pito kajing pun kami kesem balang ngangampong kumun udah mabayo mentahi kata kasyong hagi seng balang bre. Ada gidon kana untuk kajing snow kina I clarification. Jadi mangi ya bengikem ya ki kriminal. Lebih long nak kanu kaseng nak kanu kaniam nak kanu ka kontoit nak kanu kusnong katangim ong kenai hatu nikem kamut nikem ya ki scam ki criminal activities ki criminals kenak la kadau mau ingin ong kuno ya ki seng me ki bombo Misal mau ini kijat jingyum kanjelawi an kijat kaleng do muni kanjela atau sok tolong serius bahkan kem we are very serious mentawi on the job but ngin penting na ba kanom don syuk kum kene gajah jing ya krong bi an ki jing la bi an haki bentak